Hougatlakliba Naha Singna Manipur Khaktada Thabak Touraga Leige Khanganu Achauba Fambakta Mirak Tillabadi Aikoigi Furup Asi Mayek Masek Mangal Leirakani Haina Lok Sabagi MP Dr. Angomcha Bimol Akoizam na Fongdukre. Wafam Asi Pangai de Leiba Saraswati Institute of Management and the Paramedical Sciences Linkat Kibagi Tara Suba Foundation Day Kitauramda Mahak na Fongdukibane. Pangai gi Nepali Basti de Leiba Saraswati Institute of Management and Paramedical Sciences ki campus ta Pangthokiba Tauramaduda MOBEDS की हाने के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खेत्रीमयुम मनी कॉलेज की फाउंडर कम चेयरमैन प्लस फिजम सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनवीर लाइस्रम मणिपुर यूनिवर्सिटी की रजिस्टर प्रोफेसर एम प्रेमजित सिंगना चिंगबा मियोय कयाना सरुक याखे थौरमदुदा अथोइबा मिथुंगलेन की मावारोल पीरदुना एमपी बिमोल अकोइजमना मखाताना हाइकिबदा हेल्थ सेक्टर दा मरु ओइना नर्स के सिनफम असिदा मणिपुरी मचा कयाना इंडिया की तोंगान स्टेट सिंगदा लौरिबा थौदांग असि थागतनिंगाइनी नहा सिंगना खंगदबदी मालेमसी अखोइगी सानाबुंगनी मसिदा मपुंग फाना सानाबा ngamgani हाइना थाजब थमगदबनी मणिपुर खक्तदा थबक तौरगा अदुमक लेगनी हाइना खनबा यादे अचौबा फंबाकता मिरक तिंदुना अखोइगी फुरुप असि मसेक मंगाल नाइहनगदबनी हाइना एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना मखाताना फोंदोखी Part of a general trend never was it Manipur ki hospitality industry ki chautoraiba si chautorei mamsu kai the job seeking hana leramba traditional sector singsina thabak piba ngama aruiba aduna diversify taurai ni global economy hongai ne da amana hongai be ithil gi achauba mami amana haibong manungi akoi tumit aina natraga guha manungi hangoi kai na frog in the whale Akuba mind yeng bayaroy, especially youngsters, you should think that the globe, the world is my playground. I can play in Khanganu. Manipur Khaktada Thabak Touraga Swaida Leige in Khanganu. You should think adudani mirak tin mga maga ko gi furup su chawr ka dois.